Halo teman-teman, untuk video kali ini ondel-ondel akan makan mie goreng. Bagaimana keseruannya? Ikutin terus yuk, tapi jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam, ondel-ondel. Kalian lagi makan apa? Mie goreng. Bagi dong. Enggak lah. Masa ondel-ondel nggak dibagi? Jangan nangis. Tapi bohong nih. Terima kasih ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nyom 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 nyom. Enak. Nyom 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 nyom. Wah, enak. Bagi lagi dong. Nih. Nyom 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 nyom. Pedes. Pedes. Minta minum dong. Ini ondel-ondel minum. Alhamdulillah. Hati-hati deh. Sekarang perut ondel-ondel udah kenyang. Terima kasih ya teman-teman. Ondel-ondel pamit dulu ya. Dadah. Dadah.